Smo debatirala to, da je bilo kar hudo. Jo? Ja. Vse je faca. Neč ni treba prijeti. Neč, tukaj gre. Ti sam kam nema piha. A piha v redi. Z boka. A? Okej. Bo šlo? Ptice, ej. Neverjetno. Napopale so se mi na UV filter. A ja? Veš, imam filter gor in če drugače bi imel pa jo... Jaz sem enkrat vzel ono mrežico, ki je po akvariji šarat. Pa sem sam takole, zak, 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 zak. A tukaj sem bil tam. Lej, imamo dve GoPro kamere. Pranje čakinja, oziroma čakinja ima eno, pa svakinja ima eno. Aha.